الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي رفع السماء بلا عمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Palitan din makapangin benar miya wajibare ko muslima dinian di ikapruguru dako para man wallahu subhanahu wa ta'ala agusu dinian di ikindelen dalamang kumang ayat yan. Sabab roo, nasaging ka iya mabuba record tanong na ayay niya mapumagusetan ron. Naging kutua sabab malagid so ipisakab sura si kudu sunat. Susunat o unaan usubuh agu susunat ko urian umagarib. Gin kutua dua sunnah na so paganeron arakaat na ay ipisakbun naging kuta suratul kafirun. So ikadua rakaat na ay ipisakbun naging kutua suratul ikhlas. Gin kutua so mga ulama na namadakal miya alwiran mangongangan o inugyang kuto ikabaluya ipsakab si isaging kutwa dua sunnah. Why? Ugaid na miyong siran inugyang kutwi miya baloy ipsakab roo saging kutwa dua sunnah kagiya aya bandingan aya tapik si isaging kutwa dua surah na so tauhid. Palitan umatao si isaging kaya tauhid as kanan so kapakay si isa si ko Allah subhanahu wa ta'ala ayabu akya sugu si iku mga nabi na sabab si iku tauhid aya kiniturunin si iku mga kitab as samawi puun sa langit na sabab si iku tauhid aya kiad na ku dunia si iku mga tao agu si iku mga jin na sabab si iku tauhid. Kay mo to miya baloy tauhid abandingan saging kuto adu surah kay giyang kuto suratul ikhlas palatan ron din pekanag na ayamaanan yan naging kuto kaya gira Allah subhanahu wa ta'ala si iku Muhammad ahay Muhammad na tiruang kasi iku mga tao as kanyan Allah nas kanyan so isaysa ayabu pengangarunganan dambuata nagu dambuataan agu da amia aden asagin da iyan isabu katimblian na so kapakay siya si iku Allah subhanahu wa ta'ala si iku sifat yan na naginan itauhid ko kay mo to na miya aloy mambu si iku miya kadakdakal ahadith ayariya balas kabatiya si iku suratul ikhlas na natimbang abiyati akaso tlubuad si iku ikatlubuad si iku Quran giyan ko tumambu suratul kafirun katawantan wa aya sabab kiniturunin si iku aya na sumanga musyrik mga kufar si isa Makkah na inimbiti areran so Nabi sallallahu alaihi wasallam atigiran na hey Muhammad no bari maparu makasaragun na simbaan tano so kadnan ka na makasaragum man na ayap mana simbaan tano na subsimbaan na mambu na initurun wallahu subhanahu wa ta'ala aging kanan ayamaanan yan na sura agumini Rasulullah subhanahu wa ta'ala tiruang ka hey Muhammad ayamaanan yan na dia kenari suatan na dia kenari simbaan so simbaan yun na kay mo tumambu sa kanon na diniyo pesuaso ataso dia kan di suatan diniyo simbaaso simbaanan rakyuden aging kuto yamanan yan na okay tiyo rakyud na aging kuto simbaan niyo narakakan mambu aging kuto kita kan kapapagagamakan naging kuto kapsimba akan siya ko Allah subhanahu wa ta'ala aging kuto mambu ikilitan wa ayamanan yan na tauhid kaya bukman asimba na so Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwi maanan yan kagiyang kaiipuntosan petiruun tano saging kaya mabuba record tano ayariya ungangan kipisa kabenroo na dirkitano di itiruun wagamat tano uman si iko kapit-tapit taagu uman kagabi-gabi si iko kagagawi na aya dirun di ipuun aya dirun di ipanagipuun naging kuto kapapakay sa si iko Allah
si isaging ko tagay pakasimbing ka sa magarib puunan kagagawi naging kutwi ayamin isa kabisi ikusun na aya mapapadalmon amaana na so tauhid lagi do tumambu si iko kapsimbing ka sa subo si iko kapsunat ka na ayap man mambu ayap man mambu isya kabro uripan na nagyang kutwa ayamaanan yan na mapamaanan yan na tauhid balasantan wallahu subhanahu wa ta'ala si iko pagkanagtan wa mapia ilahaman tanon yan sa aming gulalan tano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.